Ćao, ja sam Nađa Erić, bivša učesnica ovogodišnjeg Survivora. Okupili smo se ovde sa pobednicom Survivora Nevenom Blanušom iz Hrvatske. Organizovali smo neko malo takmičenje Budi pobednik za decu do 10 godina otprilike. Podelimo ih u dve ekipe, pravimo takmičenje, poligon, razne igrice. Uglavnom na kraju su svi pobednici, naravno da nema ljutnje, svi su zadovoljni, svi su dobili medalje i sada čekamo veliko iznenađenje koje je došlo čak iz Hrvatske. Moje ime je Nevena Blanuša, magistrica sam kineziologije, pobjednica prošlogodišnjeg Survivora. U to ime smo ove godine odlučili u suradnji sa Beogradom na vodi organizirati manifestaciju Budi pobjednik. U njoj smo zapravo kao glavni cilj imali okupiti svu djecu koja su željni zapravo okusiti bar dio toga kako izgleda Survivor i samo natjecanje. Stvarno smatram da je ovakva manifestacija koju smo održali unutar ova 4 dana bila pun pogodak i evo, nekako smo uspjeli na ove sunčane dane izvući svu djecu van koja su željna kretanja, igre, zabave.